10 i krenuo je BMR Omitež Drepci, četvrta trka šestog trkačkog dana. Ivo Džima uz barijeru, she's a man-eater, stari svat Andegil. Ivo Džima uz barijeru, she's a man-eater, odmah do njega stari svat s polja. Ivo Džima, she's a man-eater, iznutra motu, stari svat i Andegil. Ivo Džima na čelu trke, she's a man-eater, odmah uz njega tu su i stari svat, Dilber uz barijeru, Maksima na četvrtoj poziciji. Ivo Džima drži čelo trke, she's a man-eater na drugoj poziciji, Dilber na trećoj, Maksima na četvrtoj, Džera Ljubin na petoj, stari svat na šestoj. Ivo Džima i she's a man-eater na čelu trke, na trećoj poziciji, Dilber četvrtu drži, Maksima na petoj i dalje Džera Ljubin. Ivo Džima drži čelo trke, she's a man-eater za pola dužine konjskog tela, iza njega napada she's a man-eater i Robert Šama. Dilber drži treću, na četvrtoj je sada Džera Ljubin. She's a man-eater ide na čelo trke za glavu, she's a man-eater sada izbija, she's a man-eater za dužinu konjskog tela, she's a man-eater. Ivo Džima drži drugu poziciju, na trećoj je pobednica šabačkog trajala Maksima, stvara se ubedljivije vodstvo, she's a man-eater dalje posustao Ivo Džima, nekoliko dužina iza nje. Maksima sada ugrožava drugu poziciju Ivo Džime koji pada na treće mesto, she's a man-eater Maksima, she's a man-eater Maksima. Elena Karan sada na trećoj poziciji, she's a man-eater Maksima, Elena Karan ulaze u praksu na čelu ove trke, she's a man-eater s polja, Maksima iznutra, Elena Karan i Maksima na čelu trke sada uz barijeru. Elena Karan ili Maksima ili Elena Karan i Đorđe Perović, ne da se Maksima i pa posusta Elena Karan i Đorđe Perović, pa Maksima, pa stari svat, she's a man-eater tek četvrta, potom stiže motu, pa Džera Ljubin, Dilber, Luna Miletina i posustali Ivo Džima samo ispred Andi.